U subotu 11. maja Muzej Jadra bio je domaćin 6. izložbe vina poznatih vinarija iz Srbije i regiona. Lozničke priče o vinu svečano je otvorio Milan Jugović, pomoćnik gradonačelnika Loznice. Sama veza između Loznice i vina je čvrsta i neraskidiva, koja svoje korene vuče daleko u prošlost. Vinova loza se u našim krajevima uzgaja više od 1700 godina, tako da je danas vinova loza jedan od simbola našeg grada koji je svoje mjesto našao i u grbu. U našim krajevima vinograda nema tako mnogo kao u nekim ranijim vremenima i ovakve manifestacije koje okupljaju veliki broj izlagača mogu dati podsticaj ne samo unapređenju vinske kulture, vraćanju na nivo koji je imala ranije, već i podsticaj da se možda naše sugrađane ozbiljnije uključe u bavljenje ovom delatnošću. Loznica je grad otvorenog srca i zaista je veliko zadovoljstvo vidjeti veliki broj kvalitetnih, dobrih vinarija na jednom mestu, ne samo iz naše zemlje, već i iz inostranstva. A grad Loznica naravno uvek će biti tu da prepozna i podrži ovakve manifestacije koje imaju za cilj, koje obogaćuju kulturnu, ali i turističku ponudu našeg grada i daju jednu dodatnu notu kulturnoj i turističkoj ponudi. Centar za kulturu Vuk Karadžić među prvima je pokrenuo ovog tipa manifestaciju, rekla je direktorica ustanove magistar Snežana Nešković-Simić, koja je uputila i pozdravnu reč prisutnima. Da evo i u regionu, evo i država pravi upravo tipa tih susreta vinarija, tako da smo evo deo jedne zaista globalne priče. I ja sam zaista ponosna i zahvalna svim ovim ljudima koji dođu u Loznicu. O putu vina kroz istoriju govorio je Goran Vilić, kustos istoričar i upravnik Muzeja Jadra. I ove godine nastavili smo tradiciju dugu nekoliko godina, tačnije 2017. godine počeli smo sa ovom vinskom manifestacijom, pričom o vinu, odnosno izložbom vina, gde smo napravili jedan lep spoj o istorijatu našeg kraja, vezanosti imena samog našeg grada sa vinovom lozom koja se nekad gajila u ovim krajima, tako da evo istrajali smo u tome i na dobrom smo putu da to postane tradicionalna manifestacija. Od 16 vinarija koliko je najavljeno, znači ovo je najveći broj vinarija do sada, došlo je 15, jedna samo vinarija je bila opravdano sprečena, to je vinarija manastira Bukovo, pre neka 2-3 dana zadesila je velika nepogoda Negotin i manastir Bukovo, tako da svih 15 hektara koji su bili pod vinovom lozom su uništeni, a njihovi podrumi su skroz poplavljeni, nekih 300 kubika vode je poplavilo njihove podrume, tako da je ogromna šteta, ali nadam se da će se veoma brzo oporaviti i da ćemo ih ponovo vidjeti na ovom našem vinskom sajmu. Posetioci su imali priliku da degustiraju, kao i da kupe vina nekoliko najpoznatijih vinarija iz Srbije, ali i iz Crne Gore, Severne Makedonije i Čilea. Ja sam ovdje treći puta, to je treće godine da podržim ovaj sajam. Pre svega mi se jako dopada Loznica, ljudi koji su jako gostoljubivi. Inače i potrošačima u Loznici se dopao naš kvalitet vina i tako da se sada družimo svake godine sve dok ovdje bude imalo sajma. A nadamo se da će biti i u budućnosti tako. Ove godine smo na salonu na Loznici došli sa teroarima poznatim našim, kao što su Bela voda i Barovo, nešto od najboljih etiketa što imamo u našoj portfoliju, takođe sekcija Luda Mara, koja je jedan novitet. Uvek smo dobro dočekani u Loznici i organizator Goran, takođe drugi put ovde učestvujemo, tako da ćemo nastaviti svake godine da dolazimo. Ambijent je upotpunjen izložbom slika o Loznici i muzikom ansambla Boemi, pružajući posetiocima jedinstveno iskustvo.